Sanibonani. Yanibingelela eyamanyanda entokazi. Kanti ke mangabe uyaqala ungena kuleli khasi ngiyakwamukela. Cela ungakhohlwa ukucofoza usubscribe no like bese uyakhomenta ukuze uyohlala uthole ihamba phambili njalo uze ungaphuthelwa. Kanti ke nazi nginiphathele zona ngaso lesikhathi. South Africa awehlulwa lutho. Impela bakwethu akukho okwenzeka obumnyameni kungaveli ekukhanyeni. Khona ke angeke ngiqambe amanga indaba kaChidima ebikwenza ube curious umuntu ufisa ukwazi ukuthi since abazali bentokazi le bengewona ama-South Africa bobabili yona kuza kanjani ukuthi ibe ne-citizenship yala eSouth Africa. Kanti komnyango wakwa-Home Affairs wenze umsebenzi oncomekayo ngokuveza iqiniso obala uChidima akayena owase-South Africa. Kuvele ukuthi umama wakhe uChidima ngo-2001 kwathiwa wantshontsha ipasi lomama oyi-South Africa amfica esibhedlela then wabhalisa uChidima ezenza lo wesifazane antshontsha i-ID yakhe. Ubugebengu obukhulu obenziwa umama kaVanessa buye sabeka kanti komnyango wezasekhaya ukuqinisekisile lokho ukuthi kuyiqiniso ngempela babutholile ubufakazi bokuthi uNtombo akayena waseNingizimu Afrika. Mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga laphana ku-comment section ukuthi unocabangani ngayo yonke le nkilayitheka alolu daba ahlangane khona.